Kipai pegah mauludnya hanalang Quran. Tapi berlangsung tulis maulid bu, hana mau tulis maulid lang Quran hanya pegot. Sama dengan itanya kok le puh hanya debu tambah hanalang Quran. Hanya pegot ngomong. Hanya tepal jalan, tabak mata Nabi jamun hana tepal. Jadi nya menanda pegah tak ulo-ulo pegah bahasa lain lah bener. Yang ku buat bukan awak pegah-pegah hanjit pegat maulid ilung hanali kucuk kepikiran. Tamunua mentang begebri di Allah Taala kekuatan begebri pikiran yang betul. Tabak tidak berita hana payah dah mendawang ku ngana mayang. Nganawanya hana payah mendawang. Menyambit dah mendawang payah terletak. Pegan hana terletak. Jihnya bangsai dia. Udah. Nanti keperiksa awak pegah-pegah hanjit maulid, hanjit semayang, hanjit mendoa ke mayit, hantruk doa ke mayit. Mamanya hanjit hamnya hantruk doa ke mayit nanti bayang. Nak dengar betul. Mau doa ke mayit hantruk. Buat kebaikan ke mayit hantruk. Jak bak kubur hanjit. Padahal tak jak bak kuburan tengok doa. Hana payah mendoa deh, hantruk. Nah hadis pegah idza mata ibnu Adam. Hadis lain faduruha yang Nabi yu diarahnya hana bermut. Ino beta pegah masalah diarah hana diarah le. Menyebit hantruk doa ku urang mati ku yang tak semayang mayat ku bu. Nya kalau truk mayat lagu bu mentai darat. Ku pegah yang biu cepo tang kamari dahun tanganan ku bu. Idanya lang semayang mayat takut. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Kanyan doa semayang mayat. Makna jipe ya Allah nempu ampun dosa mayitnya warhamhu ne sayang ke mayitnya wa'fu anhu nempu maaf mena salah mayitnya ke tawa tamnua ke mayit menyai pegah ke urang mate hantro doa tanda wak pegah hantro doa ke urang mate bek mat bek semayang mayit ati mati ji rugo semayang hantro doa maka cukup bangai menyai pegah hantruk doa ke mayit berarti jika ikut salah Rasulullah walaupun hanya pegah yang pakat semayang mayit pun Nabi Muhammad yang doa ke mayit berarti Nabi salah aku sama dengan karena Nabi lain ini yang naik pegah bagdayang yang cep-cep yuk kan ku pakai ulang ku pucara baik nun naci pike begot nabi ke putra kai dayang menyang hantruk doa ke mayit salahlah doa Nabi Ibrahim. Pernah ke Nabi Ibrahim, Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat waliman nasabakuna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa keluarga kami, ampuni dosa orang beriman, ampuni dosa orang yang beriman yang duluan mereka daripada kami. Yang doa Nabi Ibrahim berlaku untuk umat yang daripada masa Nabi Adam beruji. Nabi Ibrahim pun yang berdoa. Oh nyan agama Nabi Ibrahim. Menyan agama Nabi Ibrahim perkenalan Quran. Agama yang gemeli Nabi Adam sampai teruk dengan agama yang gemeli Nabi Muhammad sama nu. Putra sama agama Islam. Nabi Adam pakat meiman ke Allah, ada nabi lain yang si kepekat. Tapi sempurna aturan awat teruk pada Rasulullah karena katreun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Nyo yang tak pegah malamnya kena ayat Quran. Tak sengaja tak baca ayat, be yang pegah hana ayat. Jeut kata betul ini yang kuat ayat. Idanya kan hafid. Orang hafid Al-Quran tapi dia tidak menjalankan syariat. Nyata kiamat. Ia pai Quran 20 jam, ia pai Quran mandum jadi. Rata ayat jadi baca, jadi ia pai. Tapi yang kalian mapainya hanam peja. Bahkan lihat dia pai Quran salah agama lihat pai Quran ini. Tujuan keputren Quran ngadeh agama. Oh mate dodo salah agama. Jaitat mentang yang galam tanya tepu maka yang hana tak ada pun tak kui dro dah najir tu lo tak pernah lah
menyate mendawa ngawak nyong ko hana payah mendawa iji lahi han te buleun prematur 7 bulan umum kalahi dunia man anaknya yang prematur biasa tetap kan taat anaknya ante bidi umumnya carang tat menyengut bingun abis naji yang kanaknya prematur nyen ban lahi ji hanjit ubiat la rumah take payah langtungnya tro pupup long raw payah kandung beli tamang og tige ni na anaknya prematur iji tetap karena hampah main jentung iik sukuam teaat man awat teka setep gabuk gecok 5 lang ayun hut lang ayun 6 2 ke man anak miat nama lega hut lang ayun ate rayo kibanhi kai pegah apa kan pupu yang tinggal dan bet mendawatan kemudian mendawa anak miat yan anak be hanti umur tu pekat iji tika etnan jarau yang nampak tertele, tika ekna nantinya menyebut tarik baju terputus. Tamu doa mantap, bupa yang umum keberi Allah, mudah urusan. Thau yang thau ay kedis. Ilut piku pegah nyong ku kon kedro. Kethau tidak pegah ke rame-rame. Kon kedro itu kita ingin kedamaian. Nyoleh kejadian haba menan-menan abis dawa urang tu berata thago macam model te dudo lom katruk pendapat hana payah li semayang nya ya teuh nyan lem athai katanya katruk bahagikat hana payah semayang Nabi Muhammad yang yakcok semayang 5 waktu langsung diterima Allah Rasulullah tip urang semayang Nabi pun yang semayang gubernur Jibril Nuyu semayang bina sahabat partner dalam hadis sabo yang gepegah maya katruk bah hakikat katruk bah makrifat tingkat tinggi hanali payah semayang ci pegah ti apa nang kejip nya hanam pom tahan tajib pegah orang yang makrifat orang yang mahakikatnya orang yang kagetoh makna hakikat putrai le nyu uranyo kana barakan tadengar katanya Bago pada jauh-jauh duduk kata dengar bahape maya kana Jawa insyaallah taala lusa ka proje pada nak trip thai ja lebih nyo je kirim pu khun je putan sopi online thai thích paket thích micro dumpu je putan ni Barakan tanya bape yang haba mana-mana tak dengar bape awak mereka truk bahagikat berarti puasa ju tapi caurau sampai tende je pejebu yang leu hai perkara nikah buka puasa caurau long kam hakikat nak kenal nikah lo yang kecil yang kata orang pajan nak dengar dalam sejarah urang puasa ti caurau kecuali tiada ni tengah hanai jong tende yang mana-mana naba menyatakan di kamano kamade nyai tanyo kathit lagi nyo hana payah lagi aje nya ni yati Rasulullah dan bahaya pendapat lagi mana dan adanya na urang yang ka pegah-pegah mangki bancara te kata pegah mohon ba Allah taala betam pergi betam bunge-bunge kita yang lagi bancara nyom nya gat ni hanta tim ya beut koptro urang hana ya beut nyo insyaallah akan terjebak karena urang ati hana ya beut yang dalam pantauan setan iblis yang paling dilarang bagdanyo beru teak beut mayaka teak beut ngan handeuh de gaji nang gaji semoga nyo getanyo mandu malamnyo buruh langkawan urut ya beut beru gowo tapegan mulih nyan kesimpulan